enti obi na to no nwu be say wo muaze na wo di wo mother side no untimi fa ma papa side obetia o ebusia kama president e wan go de sia wagina ni so wo down from na kan oda ko pie mu e wo DeGod Son TV aso ye ama DeGod Son abe match ni boot for boot. In fact we be send this stern warning to him e dey asem na esi ye be man chire mu no akire wadwen e dey amame e wo comment section ahi Penyah block media mess ra say ni dey mu obe like video no that one subscribe button and click notification icon for latest updates and be chire wadwen dey amame e wo comment section oba so a no a for Penyah be ahwe ne be kanfo nala money send up and dey ama o USA o UK na so person send this ka e dey be fi Ghana Fadala app SNS ka fan promo code ni Penyah TV na o be chew $20 for free. 21 says we eyo munko an obi ayi send this ka. Omu try say very fast. O send ya na edufie na emu na ano. O masa chew $20 for free for go to kusia edi. Now let's go to the story. Ebusanim Kama president one God this year. Soon we as a channel host no. Ai. Aya e ho na da bia no. O tai edi no come off. One na what created that channel no. It's a soon we say. I say, according to no, we see ya who are dear. I'm a yana or taba medias ever concept F amount for in fact, obedim como F amount for I am comedian a omwa. I say omu wo dini, omo a dini ever Ghana ha, and as omo as omo pager, ewo media so omo enya dini for eba no. Omu ana most at times no. I out tadin and come on F omo, and as obi ase obeba trend no mu gidigidi bia no. One God the seer, Eddie, the revelation or what that person on or the eba. It was the same crown or the biba na efaja graja ho. Eya jagraja. Susu wiase abonituo. We ka won prensa. Na abonituo. So you di for so no hu hwe. Abonituo susu wiase. Akwanhia wom, yale boni wom, de besi wom, handcuff na so di nechi a odachi bia no betime nya asem, one aban be nya asem. Da susu wiase. Enti jagraja. Ya botuo pe solution na domedi wechi no. Na omuntimi enye duane ni akokọ na mwe yi ka se ne ntwe na mwe o ne ntwe ni fufu si fom sa na tie abate bi so o media so si fom o mo se nkraman no etwe fufu si fom se nkraman no isi sa na ne 7 year o sa na 7 year ba eya enipa bi won ma o mo nyini enti wo serve wo mo a enfa camera e de ento so obi won ma me panimu papa panimu no aba wona ase ana bia o ma ne fufu na the camera ato ne so na ne ma ofi ana na ofo bu ofi a some the best no ajagwaja na dwe kitikiti se nteti abini no ebekas ajagwaja aboni tuo humo na busia o maame mu fiefu aboni tuo amoda funda kam chese ne nsem no eyetu wankase abotuo awda funda kam a was with the toilet mu o de bia no yabo obi tuo humo o maame fiefu abontuo o da funda kam anase ya tete toilet aye no order toilet mu nsem eyetu ema ordinary kan kran ekofa yebo ajaku Francis eso okase yebo yabo ni tuo order funda kam enche besie no wanhwe no hu ya ewo di nanim jese okeka nsem ema yebo akwa reply no ema Kofi Oduro epekeka bi kire no ema se media no so the amount came in the rescue of yebo ajaku Francis na keka ya na busia na ko be se obejai se na onyai aka no ho no mo because eno so ni ade a or they building a home ewo media neso ai obi ko kanto kwa na konya beef no mu da build mo but ono de or de wubewu o da toilet mu ya botuo o da funda kam eno no so they building ho ewo media neso o da ka kan ye e go fa DeGod Son TV aso ye ene obekire mu say DeGod Son kura no o yesikani but ni fie o ma me fiefo o ma bonituo or the funda kam na ebesi life and colored we should watch it as a movie yanhwe ebesi se wa mfrena na se wa manu ha mranya bibia mana obewu what your friend Alexis DeGod Son o your blogger on we sikeni kese pa susu wi aso no ane ma me fie ya bonituo a o dada kemu e bia bontia aye sad news ontu wana mo enye sa and the pains and tears in the be ruling the followers and the Ghana bloggers at that soon we are say makana se masake biem papa onjindi opeso wonjai no hwe movie no sanity here ana ne obedi nkomo we efa DeGod Son ho na no ana yunu ahwe don say the man say about time I say Kama president one go this year you putting it to his place DeGod Son abe reply no na we any semwa o ka kire no the ho kire also say o si chase o yes kani pa o yes kani
DeGod Son is Kenny, Minika pre, Masa, Obwa. I was saying, one God, me Obwa, Minika pre. Kroma na mo picture near maybe, and when the views, necessarily or T radio, so yes, a contract, be multi-tensem. And I said, Grammy, Mamma, go to Mansa, the seams, so what to say. My coach is be free pure FM. Bambi near den. Be Minyanji tree. Minyanji Bibianji. Ed Alex, a CM, my name, Papa, do Marco still I know. Is a motion by Bibiana Maya. International Mamiska is a Mocoso I have Mamma Christimo. Is a Mocoso I am Moshamba. Oh, my lord, yeah. Maybe I'm more drosso. This is what in mommy. That I was serious and shared Anya Isa. So, and shared Anya Isa cry. Me man say one and I say what, Master. Still now, still I shared Anya Isa. Oh, and what do I cousin Uncle Timmy or day? And what the best also say, never me fee, hey. The same way we just our back. Oh, be a Juma, oh, ya be more. Sebi abusu ya free mono mu nhye da anya yi sa na rade nkakrakra hu ya moba obe na maame ya mo abehyehe no sa na Elizato ogoka bi kire Elizato maame sun ya sa ne bebe wu nso afi kra na Elizato he wa me hu wa nko ba bia Elizato MC ahodo akese nyina ona ye okro yi mu afi kra na Elizato kasa edom ti afi na wonya dom afi na ono kra wo nyesika na wo ke kansam na ahunu no maame za abusu ya wangad right. The way me see hiti ya me akore mu adwosa na be DJ mu ama because we are no man say me be di watam no ujimi no the way me see say me ba be di watam no say me nyese na me kasate say wo hwe me no nu say me very polite very diplomatic, right? I don't do this is not me. But why Jimmy actually too much? Why Jimmy too much? I didn't go say no. Be mo atoto ano no ahye mantare no abokola bi kwasiafo abehunu no na behunu na no me wagimi ana 1-2 no obi be wuda bia obi shadakem kwasia wo de on shadakem on wagimi on mo de kwasia se ti mo de mu hu da ade papa be kozu okroma mu hu da papa ade papa be si okroma at least Bonnie wo any papa ya bonnie ni papa susu bonnie but there any papa panso wo ade papa nso wo so nti atu obi anu ho a mo kon hu mu wiase a mo nso obom pai ma me say rade ma na man koyi ma me people are doing it akunafo na ebom pai enyanka ebom pai ye ma me mo ya dofo mo e papa mo hema jo wanju mo omo bom pai me ma me jo wanju obom pai ma me wo ma me fo bebre o hwe usia evangelist Dr. CNN His Excellency no obusa no ma Rosemont no mpaye o mo bom me krofo bom mpaye ma ye yenso ye bom mpaye mo da mo sori a say ya me nanka e ma be hu wan bra me da me kan sa ma chiro so o fili me hu so o fili me na me ngum so ya da me hu so me go san me ya da o live na me nte wase because industry no yenim say dem mo ya mo ne ma bi na bia ma yedin na me hwe but udin gwase asem na kan kan me de o ntimi fa mam so because o min so umu ha hwe ni o uni pa bi kokura uni bi uni hwe jan kwase asem na busua one god jajimi no me ka kiro jan kwase agro na wudi no watu ano na obia ntimi nkan kiro wa ujimi krom ha na wo de obia be wu obia sadakam no kwase be yimi fra daganim stupid boy, how dare you? Oh to me. What's your bia brama brawa brabum say? Unim, the origination of my life. What do you know about me? Ma brama be mo brabe du say na sebi me fra busuan sika wumsa. Na nyame hu nyamo bonga krakra de ekone asoso afoforo nsa e do munye prayer e do munyina api afi na wo be kekan kwase semama sebi nkrofo akoma abetu nim nkrofo e do me asam to me fa me ho be fa wo ho be even if I die today what will you gain say me wu a wo benya de
Mimi wu abenyare. Muti krom ha se wo mama ye honhom sem no. Sa na sofo bi no de abesi otunoko so. E na nti no otunoko mema na ni fry wo betnya mo bia ni. Nyame na sabi sometimes we can't question him. And that is a fact. Ye gidie so awrade mo emfiri mu da. Ye gidie wo Kristo mu Jesus mo emfiri mu da. Because ye de ho 2 years so Jesus Christ so. And I say me kwasi poku. Jesus and a year boafo ama be no makura me mu. Eye Jesus Christ. Aside Jesus, timi nka say God son we. Aside Yesu, we wura ba biada. Me da sorry fie mpaebo saa o. Obi oni mi bia obehia obi os God son minim no. Obebuza an say hene na anim no ose no obo hye mpaebo oba bo hye mpaebo no oba Mrs mpaebo no oba sofu mpaebo na mama mpaebo saa always asori dem saa na ye de atete me saa o ntu se awrade hu ye mobo nkakra akra de ekwa wo ko nhum no kura timi se saa boy we tu me edi na chi efra awrade na so me nim aduro me nim bosom ebi nso nsi da Honye me filled me need the crowd also betimi aye bibi. Me I believe in Jesus. That is me. Me nye righteous. Me nye tinini, me nye kronkron, me nye holy. Me ye nipa te se obia. Be ni nyina mu no, de me down or de me hwe na needing any Jesus Christ. 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 And he is my redeemer, he is my savior, he is my rock. Nidini Jesus. To me within him. Hum within him. Me trade Jesus. Me dying Jesus. Stop that. Mananya will last. And this unquasi a 70 bill. Ote. Also can be a few by me few. Moke come on quasi a sim say anamona mochri. No muju chango. No muju champonchi. Ya wahana mamia. Obeka say tight monso mo ya akromfo yi asofo bi be kan na no ya me am papa sam kranche ankra me yam hyehye mama me no nti me bompa ya ma se o me bompa se bibia nto no unim hwe de nto no because tro ne kan se mre ne be kwa wie ye obehwie ne honhom agu nkoko amaba wa ne mfna ne so no wo ma wo na mo ga se da bi o mbebo yi wa so dem da bi obehwie agu obia so keke sankrofo no ahwie agu o mo so no. And Omanya kukudo de confront him. Said Yesu at the age of 12. No timi confronting before you so masam no. And on the radi de wura mebunu bi mu ene omutimi ebusa mu no nya so omumu ade o. Enu bi na radi de wura end time abena beki mum no. Eye nyankopon na ayi wo mu saa o. Nya so omani nso ade o. Ma unis da komo nka radi ekun omu. Ewurade na ayi omu so oja wo mo tumi. So omu nso mfa mo boni amudi no omu mfa nka. Now the day I be hiti kromano. Because we've been with some of you guys. We know. Now me made this of one ka mumunim mo asofo kra ma hye nkom mo kra ma hye nkom wo asofo die ho kra no. Ah? Mo kra munim mo asofo kra mo ma hye nkom wo asofo die ene maya sorry am sorry bebre o. Me umbiza saying mo mbeka Oil Palace International, Prophet David, Asofo Ahudu Bebre, F00LISH, Assemblies of God, Presby, be a preacher. Sorry Bebre. But I sorry be we are sorry Rade Faust administration now was an Asofo no Asumana Koraso Mekasa mu asum said the way God son the way Rade Afem way Jumandi, Jinaso ba for there, Jinaso. Jinaso na for Rade hu na egia for there my. Meanwhile Rade kan san kire me. Ti me ready niam ba ko mienu bi na me de ye me radio adwuma ne ma de. On God. Mananya will last. Me say wo ya da me na ne me be di agoro ma me hu zo ne me di agoro. So God son me ya da be wo jimi bi ma ho. So wo jimi bi ma abusuan wan God. Me so fu bie no obejimi a sheme nkoma na abosomfu untimi o. Untumi. So you better na me show so Penyah FM. Politics nkonkom hye ya me buza na say wose hwan e na be wi ni. No ogbona ni kire me na me say wose hwan ma me hu de obe wi ni. And na me wo life.
just or kind of baby ani aguma man no my din no aguma man or be catch me I'm say chere avia kasasa I say o be bibi so ni ase na me say bibi bay chirem e bibi bay ade krona aresh me ni ase na chirem untimi ni sa agro na fe pon show e go sande when you di o is all the is a boy any kra want I'm say no me ni ma grossa if you all respect me pa all respect me too and so hum baby obi a na no mu siro no hum baby yeah God Sunday I make on be chia me hum akra baby na me jina baby di nkom on say den kan krofo ya asofo yi adifo hum kono on esi no ba be chia me ohun say no me dem no this guy no udi agra o dem utimi ni medi sa agro no utimi o ti abusuan one guard me catch lo so obebo me din akasa ma fa di agro na ma me hu frame say God son we dem di agro emfa ni sa nkwase asem ni bio emfa ni sa nkwase asem ni bio o dira me catch no so when ya jimi na wu jimi Ghana no when ya won kwase akeka no o de abaye bo ajekum Francis o de ba me papa ono abo Canada Japan na o keka won kwase akeka no ama me ntibio abusuan wanga de ma me nti wano kasa so me wu ntimi nya me hwe you know ena nim se wo munye du nsene me ye kon honhom abusuan wo munye du nche me woni hwe telling you me see dey na dey say Jesus you can do me for go unhu hwe mfa me ho ti se scan wo hu se manya de ameda ase ena nya me nhira me gitum because ye wodom aye hwe wo mo ye nya bia na ye de amabisa afi basu ye kohwe kunafo munim kunafo be 5000 ye yema wo mo ye kabu mni aye nti saa de nyame ye saa de be makunafo ni nyanka na ye nso kra ye nye yesa modern mo nketenkete de be de nya ti kakra betu zudi abo ankrofo no se radi shira ye anso aye nso ye betimi de bi ato aduane ye abusuan wo ya da ma me so wo ya da me God son ntimi ne menya sa me wukura mfa ho ena me maka dadawo me my phone junkie me drive kra na me hwe phone so ananse na majai cause me per stories new update fresh as say that be I'm on my phone and me say no I don't know ebu e be risk my life and I'm majai ti me cars I'm driving ebu a okwa was na no BP natural say her kwam say cars I say no more na bi me say no say na majai to di me am lifestyle bi a hu say me wukura ma na nyon I don't eat well, I don't rest well, I don't drink well. Say en crofo no munsuo ni ade hu say me nya bread. Me nya bibia wo hu me nom hwe but I don't make time. Let be offer lumba mutu me for God son ya tobo. Na je wa ho me stress, you can't depend stress ha na ho. Me because I pay people to work but I don't put them to work. Dipa no nya kra na me ntimi nka ni panim. Na me sa for so me stress me ho me kwa ha no me ade am de agye nkrofo nsa je sesa me sa nam so sa back enti me no unse me wu amane nyon wanwa se onya honhom bia na ekome honhom de ontumi yes nemu stress enya honhom bia forget and me nyanzu nwi fiti anopa besi sabre kobo 6 aduane kranka ma no me nidi that is me me dwene nkrofo ho sene me ho me dwene afoforo ho sene me ho abusua enya sa bio and enya me nko jari o keka fa nkrofo no odi o last any wa kranzu wan hwe ya obewu wate obet ma chere wa adwene e de amame e wo comment section aha Penyah Media Accra.